one day nisendlini nihleli nicabanga yo mari naze naharera amapizza namabheka kudara ngawagcina lapha empirweni nivele nikhumbula ukuthi konje usisi kamngani wami uSifiso uyakorodisana ngemali nithathe ifoni nifonera umngani wami uSifiso Sifiso mngani wami unjani lapha empirweni uyaphirisa kahle ra uphirisa kahle ifa uphirisa kahle ungitshela ukuthi yini into ekwenza ukuthi ungaphirisi kahle lapha empirweni ngiyaphila Samkelo wena unjani nami ngiyaphila Sifiso sobuyile lapha ekuvakasheni ya Samkelo akusikudala ngifikile Rokia ngabo 3 nizoza lapho ekini Sifiso okay Samkelo okay sharp Sifiso nivere nidrope ifone ayini waharere ramapizza ramabheka isisu sami soze sishwabane lapha emathumbini ngoba anidli izinto ezimnandi nihlare kuze kushaye abo 3 bese niye lapha kibo Sifiso nifike lapha kibo Sifiso Sifiso mngani wami sufikile mngani wami Samkelo ya Sifiso senifikile hey maratara ngagcina Sifiso mngani wami hey Samkelo nami bese ngikhumbulile mngani wami hey Sifiso benize ngenye indaba lapha indaba yani Samkelo benifuna kuboleka imali Sifiso usiswakho usabolekisa ngemali ya usabolekisa but manje akekho asimlinde uzofika after 30 minutes okay Sifiso sivere simrinde usisi ka Sifiso kuze kube rate hayi Sifiso mina ngathi nizohamba soroko akabuyi usisi wakho asimlinde Samkelo sichubeke simrinde usisi ka Sifiso kuze kushaye abo 8 ebusuku hayi Sifiso senihamba kamarehi manje soroko akabuyi usisi wakho rapha ende sekurate rapha ngaphandle angcono ngikhaphe Samkelo uzabuya kusasa sisathi siyaphuma afike usisi ka Sifiso Sifiso seniyapha ebusuku bengithi ngikhapha umngani wami uSamkelo ekibo bekazofuna wena azofuna mina kuzobathi ngilahlekile na hayi sisi ka Sifiso azange basho ukuthi urahlekile lapha empirweni manje bawuzongifuna ukuthi ngenze njani hayi benizoboleka imali uzoboleka malini benizoboleka ama100 rand hayi ayihluphi bamba so niyazibongera sisi ka Sifiso uSifiso bese kakutshelile ukuthi le mali yazalana imali yazarana kwasho ukuthi le mali le ethora abantwana hayi abantwana bani ngithi le mali inama interest we 50% njengoba uboleka 100 rand ngobhadalo yobhadala 150 seniyakuva manje ngiyazibongera nisabuyela endlini manje nibuya endlini Samkelo ubuya ngaresikhathi nibuya kibo Sifiso ngaresikhathi ubuya yenzani Samkelo yo she mama wabuza kangaka omunye umntwana ayikhona yo phela kumele ngazi Sipho asithi ke bekabhosha ke lekibo Sifiso uzoyenzani uzoflasha le toilet na hayi Sipho asiyeke nirendaba wena nje jabula ukuthi umntwana wakho ubuyile savere sangena izingubeni sinobhuti wami uSipho rongaphirisi kahle lapha engqondweni kanti wena Samkelo boyenzani lekibo Sifiso na benyoboreka imali Sipho boboleka imali yo thank you Lord yazini ngasizakala boboleka malini niboreke 100 rand Sipho seniyeva ukuthi Tara ngagcina ukudla amapizza namabheka lapha empirweni yo Samkelo yimloyo yazini manje ke nami uyongithengela ipizza nebheka ya Sipho kusasa masivuka siphuthumela lapha eMori sothenga amapizza namabheka yo mara kumnandi ukuba nobhuti yo bengoba yini mara sivere sirari yo Samkelo hlafunya kahle phela udla njani phela bazihlazisa ngabantu la imoli phela zawathatha lemabheka phela athenge yimi itsimpe Sipho itsimpena Sipho uvuka ukhuluma urere lapha izandla bhuti zigezwa ngale suka lapho wena Sipho uvuke mani lapha Samkelo zigezwa ngale mlungu please tell this guy please yazini Sipho kanikeza kanani uyaphupha lapha embedeni hey mara mina sichubeke sirare kuze kube sekuseni uSipho anivuse ngengoma kwasa kusile man kwasa sakhwela intaba wasa kusile bovu kani hayi naze navuka good morning Sipho good morning Samkelo kanti uthi wena ebusuku kanti bekeze njani kade buphupha lapha ngabe uyakhuluma ngabe uyaphupha ngabe uyakhuluma kaze bengithini yazini
ubhizi rapha uthi Samkelo idla kahle hlafunya kahle ramabheka phela athengwe yimi rapha empirweni. Yo nje mara mina yazini yahlanya yazini ngakhuluma ngilele mara ayi umuntu usho ukuthi yahlanya yazini. Hayi Sipho akusho ukuthi uyahlanya rapha engqondweni ukuthi manje bowudakwe ubuthongo rapha ebusuku. Sivuke sinosipho sirungiselele ukuyare emore. Sipho sorry ukuthi singahamba siyothenga ramapizza namabheka. Ya Shemsamkelo asibe indlela bhuti wami. Siyabe sinosipho siye emore sifike singene eKFC siwathenga ramabheka namapizza sibuyele nawo endlini. Sifike sidle sinosipho. Oh mara Shem kumnandi kuba nobhuti oh. Masiceda ukudla nihlare phansi nicabanga. Kwazi ukuthi impilo yami ingashintsha nihlare nidla i-soft life. Nihlare niboreka imali ni-enjoy. Niboreka imali ni-enjoy. Nisahleli kungene imali yami ye-350. Hayi kungcono nisara nithatha re-150 yakasisi kaSifiso nimbhadare. Kusasa kwakhona nigeze niboyelele kibo Sifiso niyobhadara remali. Nisahamba rapha endleleni. Ya kungcono ukuthi usisi kaSifiso uzobona ukuthi mina ngumuntu obhadara nayo angisumuntu obarekayo. Kuzoba ruru ukuthi aphinde aniboreke futhi imali. Nifike kibo Sifiso. Koko kukhona abantu rapha endlini phakathi. Sho Samkelo mngani wami wangivakashela ekuseni kangaka namhlanje kwenze njani? Hayi Sifiso benizobhadara remali re ebeniyiborekile. Hawu mngani kaSifiso sowufikile? Ya sisi kaSifiso senifikile nayi re-150 yakho. Ha uyabona wena uyabhadalana ke awufana laba abanye abantu abanjengawe mfana wami ngingababoleka ne-10,000. Vele mina ngiyabhadarana rapha empirweni angisiyo umuntu oyisigejengu. Nibuyele endlini nifike endlini nisadla nikhumbule amagama kasisi kaSifiso makathi abantu raba abanjengami angababoleka ne-10,000. Hayi mara mina ngeke niboreke imali eningi kangaka. Kusasa kwakhona umama nitshela ukuthi Samkelo ninosipho ngicela niyorahla redoti seyigcwele kungaze kuphume izibungu rapha. Okay mama sizoyenza rento reyositshela yona. Siyabe sinosipho sorahla redoti. Sisesendleleni sihlangane nomunye umfana athi eksi machita. Ora kuhamba kanjani rapha empirweni? Nandi boy bheka nginiphethele nda ibhayisikili zinja zami. Wathi usiphathela or wayithengisa? Ngiyithengisa zinja zami phela le masowuphethele ndoda angeke usalahle idoti ngezinyawo noma uye emall uyahamba kamnandi ndoda ngale bike. Manje uyithengisa ngamarini rebhayisikili? Lezi zinja zami noma ungathi uye esitolo uyithola ngabo ma. Hey wena asikhulumi ngesitolo lana sitshela ukuthi wena uyithengisa ngamalini ebhayisikili. Ya ngisho ngisachaza phela. Miyekere Sipho achaza. Ya lezi zinja zami ungathi uyoyibheka esitolo uyithola ngabo ma 25,000 mara ngoba yini nginganigaya nge-10,000. 10,000 imali reningi kangaka? Hayi bhuti kungcono uyekere. Zinja zami phela le yi-stand bike ukhona ukukhuphuka ngayo entabeni ingaponti itayera futhi ine-track mayilahleka uyakwazi ukuyithola nje inento eziningi le bike lezi zinja zami. Nivele nikhumbule amagama kasisi kaSifiso makathi abantu raba abanjengami angababoreka ne-10,000. Hayi bhuti yazi asiyenze kanjani? Siyenze kanjani bra wami? Kusasa asihlangane rapha emagrawundini ngo-2:30 nizoyithenga kusasa rebhayisikili. Alright inja yami kusasa ngizabe ngitholakele. Sho zinja zami. Sho sirahle redoti sibuyele endlini sinosipho. Wena Shemsamkelo ucabanga ukuthi uyithathaphi imali engaka 10,000 baba uyoyidobhaphi? Sipho vele ukhokhe umoya mina ninguSamkelo kayi-1 kwesithuku ufa amagundwane namaphera. Sirare kube sekuseni nivuke nithathe ifoni nifonele usisi kaSifiso. Hello usisi kaSifiso unjani rapha empirweni? Hello ngikhuluma nobani la? Ukhuluma nalo bhuti lo waboreka imali makaceda wayibhadara cash contant. Hayi mane bhuti awucace phela abaningi ababoleka imali la kimi. Hayi yimi uSamkelo umngani kaSifiso lo waboreka ama-R100 makaceda wawabhadara. Oh kanti nguwe bokhala ngani mfana wami? Uyakhumbula rerara ngawathi abantu raba abanjengami ungababoreka ne-10,000. Ngikhumbula kahle uyayifuna na? Ya mani sisi kaSifiso kunento ebalulekile nifuna ukuyenza ngare mali. Hayi ungeze uzoyilanda boy ngikhona la endlini. Okay sisi kaSifiso niyeza manje rapho ku. Nifike rapha kibo Sifiso. Sisi kaSifiso yimi ro muntu senifikile manje. Okay boy jamalanga sayokulandela le mali. Okay sisi kaSifiso. Hawu Samkelo namhlanje sowuboleke imali? Niboleke ama-10,000 Sifiso. Hayi Samkelo ungaboleka imali eningi kangaka uyibhadala ngani ungasebenzi?
Sifiso vararo muromoro odla ngawo kanti awusakhumbula ukuthi reraranga ngaboreka ama-100 awabhadara. Samkelo na uyezwa 100 vele iyabhadaleka. I-10,000 yona uyibhadala ngani? Mngani kaSifiso nayo-ke imali yakho but in one condition. Wangayibhadali la ngiyokubhitshiza lamehlo ashobele phakathi. Ngikokote ngehamura lo mgogodo bese ngiyokuphonsa le emfuleni wasebhalipani. Nyakuva sisi kaSifiso nizoyibhadara re mari na uyazi ukuthi ngingumuntu robhadara nayo. Nijike niboyere endlini. Seniwathorile lama 10,000 kungcono nirinde kushaye u-2:30 nizoya kuyothenga rebhayisikiri rapha emagrawundini. Ashaye u-2:30 niye rapha emagrawundini. Njayami sowufikile. Senifikile. Nizothenga ramabhayisikiri. Mayele yanyuku sowuyihlanganisile. Khurureka ugcware ibhafu. Bambaso. Wena Njayami yabona wena uyinje namazinyo aphelele khona ukuhlanganisa i-10,000 ngelanga eli-1. Ngiyakuvuma. Robot yanginike rebhayisikiri. Bhuti bekumnandi ukusebenzisana nawe. Nijike niboyere endlini. Sipho seniyithengile rebhayisikiri. Samkelo yabona manje sekuzoba mnandi ke. Yabona noma ngiye-toilet sengizovele ngigibele ibhayisikili. Hayi Sipho uyahlanya rapha engqondweni ungagibela amabhayisikiri for ukuya rapha ema-toilets. Samkelo phela sometime amakaka asuke sewakuphethe kakhulu ungasakhona ukuhamba ngezinyawo. Kusasa kwakhona beniyothenga isinkwa ngarebhayisikiri ngihlangane noSifiso rapha endlereni. Samkelo sowuvusa ibhayisikili mnganami. Sifiso ubozifundisa kuburisa rapha empirweni. Phela sengingumuntu ohamba ngamabhayisikiri rapha nizahambi ngezinyawo. Samkelo sokungokhuluma so. Kanti kumele nikhulume kanjani? Hayi mani Sifiso nibozifundisa kuba nama-mayonnaise rapha empirweni. uSifiso anihleke. Manje Sifiso uhlekani? Wayibona into ehlekisayo rapha? Samkela kuthiwa ama-mayonnaise, kuthiwa ama-menasi. Kumele ngabe uthe Sifiso nibozifundisa kuba nama-menasi. Hayi unganitsheli ukuthi nikhulume kanjani rapha emromeni wami. Hawu, rento renganayo nebhayisikiri edurayo. Okay, Samkelo sowenza mina so. Nivere niboyere endlini. Ntambama nibekere ebhayisikiri rapha emva kwendlu. Kanti robhuti onithengisele rebhayisikiri uyanibona. Ningene endlini. Robhuti yasondera atshontshere ebhayisikiri yami ahambe nayo. Le ntwana iyahlanya ngiyayicova le bhayiki. Ekuseni nithi kungcono nithathe rebhayisikiri niyovakashela uMarumjavu. Nijikere emuva manithi ibhayisikiri yami ayikho inyamarere. Sipho ibhayisikiri yami inyamarere. Ibhayisikili inyamalala njani Samkelo? Sipho anazi ukuthi inyamarere njani ngoba beniyibeke rapha emuva. Nisamangere kungene ikhore efonini. Hello. Boy ngicela ubhadale imali yami phela wathula manje. Imari nizoyiretha namhlanje ntambama. Nidrope ifone. Nifonere umarumu wami uJavu. Hello Marumjavu. Hello Samkelo, wazwakala ngathi uyakhara kwenze njani? Marumjavu nisenkingeni. Kwenzakalani Samkelo khuluma. Banitshontshere amabhayisikiri nangapha nikorota imali kasisi kaSifiso. Samkelo musi mina anikho eSouth Africa nise-America nibukere bafana nizobuya next month. Manje nizoyenza kanjani? Phela usisi kaSifiso wathi mani ngabhatarele imali uzonibhitshiza amehlo ashobere phakathi. Nicare nicabange emaprani. Okay, njengoba uMarumjavu angekho rapha endlini yakhe nizothengisa yonke ifurniture yakhe ukuze nithore imali yakasisi kaSifiso. Nifike ningene rapha endlini kamarumu wami uJavu. Nithengisa umbhede bawuthenge. Nithengise isituro basithenge. Nithengise ikhabethe barithenge. Nithengise ama-rights bawathenge. Nithengise nama-under bawathenge. Nithengise ama-toaster bawathenge. Nathengisa nariskipa sami benisigcokile basithenge. Yahlangana re 10,000 kasisi kaSifiso nayimikisi. Sisi kaSifiso nayi re 10,000 yakho. Unganiboneri isipono rapha anifakanga iskipha. Ngavere ngagcina kuboreka imali re eningi ngoba anisebenzi futhi ngibonga uNkulunkulu ukuthi usisi kaSifiso azange anibhitshize amehlo ashobere phakathi.